Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentah singi kilong. Shlei ke Iaiong mane ba hakamas kerku umpniang. Lejngo ngolem ki dekot ka Committee Women Empowerment ya ke Iaiong ka kong darisha. Dan jengai kelenti ban pendap do sniang hi Meghalaya. Ban Kem ki BSF laingut ki Bangladeshi barong tu se India bat shi hajar nyuspa laipo teli bilor ka pensidil. Ba mentang ini apai shi ki Khubor ki bakamnya. Ka Iaiong mane ba ka Maria nong yarap ki Kristan halat umkra kelashlei mam ha ka khatsan tarik Iaiong de ki pai riunget Katolik ki bala tuj ban shimbenta ha ka masker khu pniang ba shongkun shongblei. Kilingdo soblay na kiparish baper na kajalan niyam ba Shillong, kilawan ban shimbanta hakajing penmenta ya kamas bakhuit hakane kasngi. Ulingdo sad senrop Most Reverend Bernard Lalu ubalapan kentang shen hakalai pau tarik leber ulalong ulingdo nong kenya bakongsan batla senran da ulingdo sad Most Reverend Archbishop Victor Lingdo. Kalalong ka dustur ka riti tradition hakane kajalan niyam ba ya kamas kerku umpniang laju penlong hakasngi baar jang katayo bakhuit. Hakajing shisha ya kane kajing lenyam laju penlong hakasngi palei jang katayo bakhuit. Henry, namar bakilingdo soblei ki bun kam halai ki jong ki parish ban penkre ya ki paj ublei na kabenta katayo bakhuit bat kapaskha. Ki jing lenyam ki bayadei bakajing mi pat utrai jisu na ki bayam. Hakane kamas bakhuit uling do sad ukar khu lai teli ki umpniang bakordor baka balang ka pendan kam ban pensle haka jingkentang lengdo ban pensle haka por ai baptisma ban pensle ya ki bapang. Hakane kamas bakhuit kalong ka dustur ka riti jang ka balang baro kilingdo so oblei ki batre haka briso wanja utrai hakane ka jalan yang ba ban penthamai ya ka juban lak ban tre ki kam jong oblei rengkat berulingdo sat klem da pai ken riang shani shatai ha baro ki liang mensim oblei Khubor bagi ciana jong pai chuni me wala ko kong yang bemelat ham ya ka dak chu chiklai tu sobha ban ke ku ya ka ne kong yang bat Hati nama persyang yang dibantu seleh NAKA. Tuai ba itu cislo, tuai ki itu cislo pada ciklan. Nabi dia itu cista tak Khubor belai. Bakin kam sungguh ya Bosco jong place cumi. Bagi pindah belai jong kecil Kristan. Dah kecil sehan. Bat gom ki balam penlong ki kunting berdor. Kilkemen aban khatimai ki. Dah kaum badan baptisma dah kabalang kecumi. Nipane kami. Dau Kristus Klergy. Amen. Berabinya, tujuh dua yang boleh kumabun bawa, untuk berpengetahuan dari komputer. Nam begitu yang bantu sedaya yang tercuci, kinjau begitu sedaya lalu bagi lampu bedor beliau yang Yesus panjang. Boleh dia berai bapa roh kecilroi dari jenai Mesir. Tu peniang subhai ku dan kebakabalan kai tapi dari cikumen yang bagusul juri. Dia memiliki yang sedang walau hukum yang kendau. Bahkan demi ide bersisa. Pada pedang cuki lami ide oleh baai dari kompunyang dibangi penangkap pengkerja dari krisma. Dan sisa lebih dari mesin nanti lupa. Pada kebayi lupa bisa kemen cuci cuni. Ulah tentu bahan kisle yang hikmat cuni dan kompunyang. Bah apa sitom yang apa pesan cukup pertai dari cisayum. Kaparu kalau berguna dari cisuk. Bat kelawan biang ada pertai. Nampak nanti boleh ubah pempau lupa ya kalau masak air di benda. Ya kan dia lebih kurang harga yang kemudian nampak kita kisah pempau. Abang selesai kue dan baptisma ya baru kita boleh. Kaji pusle dan kemudian kaji penkemen berkepercayaan berkemacam ini. Nang tambah air hukum Moses Syedri Cibiru. Bayar orang uparaju ubalasum syuhada hukum.
Un pendentangan do nakabapus de dagani punya. Lapan burung susu yang kini punya. Abau ko cumi Yesus Kristus trai cumi ulah dawapan pembaptis juga kawajo dan dawianis. Barangpa mehi dalam hana beneng yo bisi pukul hakador juga baru. Melapan benar dak saki juga sol kubur. Bamis yo bahaya yo ko memarwai cumi. Bamela petisai, bamela muncul dan kesediaan punya cikumen. Yau bagi para cucu, umbau debet ulah benar kecil cucu kumpi yang itu lupa. The request of please to kindly extend their thanks to us to listen. Nama rakyat kepada kami kumlei, bagi kumpian, kabamela tahu, mensuhab ikut dan cukup cumi, bantuan dia kabor cukup siap berkuih kalau cuka. Dapat citelam cukup bor cukup Kristus ubah keteng berkuih cukup. Nagkasma kayo ikuteng cuka. Pada kapamilang slay ikilang iskim makinitulupa bagimardir cumi. Tupin sken ikasma kapamilang tao. Bakan lang sa kamen jo kacipin im. Baka chikim bachanay. Nakakantagi ito iban sa magkakimay na bagoong baptisma. To ay bagala pagkatang galing ikachipin slay. Bahabala pagduno yang ikachipin kachin kanan kong. Kin kalalong katampal sa kaburong cumi. Bagi saya ubi na kukum kabakoy. To ay bakong sakramen ng mamalago. Kinyo ikutan laos iyong longlando. Bat long no yutulupa. Bat to pagpong yung kita kacay ko. Jom ay chipang yapsyo. To ay bito ikaban sa kakamay na kukum malang siya bakoy. Kanlega lang ikrisma at kachipan im. Baka panlang yung kita na yung kata. Hakachikin mo sugun. Para kaburong mo na. Ipani ko na. Daw Chris Ultray Jumi. Kidukot ka Meghalaya Legislative Assembly Committee on Women Empowerment. Hagajingalam ka chairperson Kong Santa Mary Shilla MLA balasanran na kiwe pat kidukot ki bakantop ya uba Adelbert Nongrum MLA ba Matthew Beyond Star Kurba MLA ba Bright Starwell Marbanyang MLA kilalijngo ya ka yeng ka sem jong ka Kong Darisha lengdo kanshi kabalaya kendo ya ka jingya basngo melung rengkat bar ikun kentei ibadang arbanai karta haden umdi hasnong langtor Eastern West Khasi Hills District haka artarik leber arhajar Arab Husan. Ki officer ka Sarkar Meghalaya ki balasanran bat batay kani ka jingja shigi dikot kani ka committee kilong kakong Anita Khubor DC Eastern West Khasi Hills ba perkhatlang Suchiang additional SP kani ka district bat buon ki officer kinoyalam shnong na langtor bat ki bahyeng hasem jong kakong Darisha. Kidukot kani ka committee kilalet jingo sngolem ya ka yeng ka sem jong ka Kong Darisha ya ka pung den umdi ka jaka hakabala shem ki met yap jong ka kemi bat lai khun. Hakani ka jaka balalap ya ki met yap lapan long ka jing yeng jar ar minute man sngolem ya kita ki mensim ka kemi bat lai khun. Ka jing thmu jong kani ka jinglet jingo kani ka committee kalong ban penpau ya kajing sngolam ban ya kendo ya ki pulet ki batoket ya kani kajing ja kumjuru ban ai kajing shingan ya ki patba baka Sarkar Meghalaya kam aili bat kan thuet ya ki breu ki bathombor ya ki kenthei khna bat ya ki khna red nalong tor kani ka committee kalalet shamairang banwa jingtip na katanat pulet halor ki jing toket bat hakanu ka kenjang ki jing bishar ki dan halor kani ka case hayeng kashari Kakong Santa Mary kalaong kabor jong kani ka committee kalong ka baklan ban yada ya ka hoki kenthei bat jong ki khna rit kenthei bat shinrang ha ka Jylla Kono yang dala dan hakata ka bunta kanyara kunya Kamu kabasay ka daro menta nakalim juti ang kibayang basam Kong Darisha lindok kopi kuah kopi ram kalong bisa sabi ba kung sando namar hangi da si kala banong ke issue kala balik kaman do ya pi kung kalong yun seb kung kajak ndriu na do na pat ya mensin boleh mah cumi angot Yung super sangkap bala apa yung nandeng ko nando yung super sangkap bayi kami nak menyerap ya Kamta kata kajing kahok jongpi yung bibisar ke padalkan yung saya push mga liang jongin siya kot na siya kadungan ko ayn kadam ka sa police department yung sa persama nakan ni committee jongi
no pat ko slayer in sa ajing TPP in any of these days or months agan no kom ha hang no ko poi kita ikot isla jo ni agan no disi para in kya hi namta jo pi Ang kalian jing komite di kuat nang kaya itu, senang ketawa mah. Nong lam snong. Iya sadar eh. Snong ri hasuki DC dan matai polis. Instead inquiry dan instead memang last time ternyata ada tak ada tak no ini instead nama hero kinhon om bin up proportional major pada Indonesia ketika kata no national DC officers dan instead jadi inquiry aku nama kini dalam dia su belong to me Nada kasuki dia apa dia ni lo ban kya lang no even lo ban sampai dengan dia start ting you really passion for moving you have it kino ki phone number ni don sa IP kino jik ayo ki tip ni saya pasang menekan kino ki kam don kam jong pi kam kata Jylla kam ka hok ban bisat no Ha Meghalaya, imat kadang shimpor, padang jengai kelenti banla pan pendap hi nala ka jong ka Jylla ya ka jingdan kam do sniang hi pad ba. Hadu menta ya ka do sniang dang hab ban yai up be ki sniang ki ba 1 point na ki wei pat ki Jylla kari India. Uba AL Hek menteri ki kam penroi jingri, ula pen pau ba kandang shimpor sakumba san hadu shi post nam ya ka Jylla banla ban pendap be ki sniang sho do naladi. Menteri ulaya tho ka sarkar Jylla bat ka sarkar India man usnam ki ju ay ki scheme risnyang shakipat ba hakiba bun kishnong ki thau lakat taru ukermen ki pat ba ka Jylla ru kin pendon kam ya ka ni ka scheme ban penhe penyar ya ki kam rijing ri khnang ba hadien san shi posnam ka Jylla kan pahu ka jing penmi do snyang nalade klem dadon kam shu ban wanra nabar ka Jylla sarkar hi kan bangi yo ya ganu ka scheme kepada sandal na state ru ibasyang be ban perpoi si kipai ba tingip tu ki ba apply ki labon ki ba apply bon ling ba jongar ki tu le ling ba ki DBO jo ki district welfare ki dan ke bon hiru batu kan ni ke ba recommend manga ki yo at kita ki beneficiary bude ki ai kuble ki teling ba jing ai kuble jo ki deng ko ba ka kap ga yai bi skwan tapi dah mau ke figure bukan mau tambah bak kala mangala ada dua bahasan sepak tam eki beneficiary ni asal abang orang ke state ke ini ki simple application me ki apply ke application dan ki apply be direction video dan babon ki buat sanga pada recommend me show ki video bat ka mobile number joki ke baki video ru ke dia respond pada eki tam kat ke ba apply ru kalau ngone mau ba bon ba apply dan ba dot pada ke ba ka jaka gambiang kasem gambiang kita akan verify je sino show ai ta hiru ke dak hab depend na syabari tingin manong menginlong self sufficient state tingin panlo dan dalkam menteri sibun nang dalkam menteri sibun kum kita ginong rep ba rep menteri jingri tingin sai sadot gasnem ke bangin salong self sufficient state yang mentahi ni hab dong depend hin babon hin apa ada kemudian aku belum ngintip bagi di persang dia kwa di bakwa hok ne ba supan teneng ne gumno samda bari pai ka jaka bagi don samda tip ka sam go maki gidon kumno su ai kita ki skip we ka financially ala ne we ka snap hi gamla mano man ai sun ai mla hi kini kam ka jongi ka jong government ka sarkar ka jongi ka continuous process semua benda yang ada dalam tasan sepan terus bangun. Semestinya min ai yang dalam tasan sepan terus bangun. Kemudian apa matrai apa sistem apa exposure dia matrai nak dia long self sufficient ni. Lada makiki dan ke jing temu kebakin trisutom dan kemudian penroi kata kam ke sarkar gaya Ki pulit yada Khubor Border Security Force BSF kila yok kem langut ki Bangladeshi ki bala rungtu sa India na khardap daw ki West Giant Hills District. Habala tokit yakini ki Bangladeshi
Layo jing tip bakilawan na kilay tili ki distrik ka Bangladesh ban rungto sa India. Ki kerteng jong kini ki Bangladeshi kilong u Farooq Ahmed lai punyo snam kerta ubana Memensingh district u Muhammad Samim sapukandai snam kerta na Dhaka district bad u Muhammad Sushimia lai pukandai snam kerta na Chanpur district Bangladesh. Yakini langut la IT haki pulit dauki police station banle yaki jing toket ki badon kam ki bayadei bat ka jing rungtu ki mender syari India. Hakawai pat kaliang ki BSF kila kurup bun spa teli ki dawai jerho fensidel shi hajar nyau spa laipo bilor ki ba kinong khayitu ki thmu ban shalan sa Bangladesh. Yakini ka dawai jerho la pendon kam ban khle abat ki wei pat ki dawai ban pen kala yaka sha udrok baklan bor. Yakini ka dawai jerho ala IT sa ki pulit ban toket yakitu ki badon kti haki jing khayitu sa Bangladesh. Ulabba per ka Iaiong bad upria ubajur kila ther hakeleng kisnong ki thau ka lasken sian adi blok haka khat saw tarik Iaiong ki bala penjulor amtang yaki jingthung jingtep haleng kha bad hapen thor handrei wad yaki yeng breru haki babun kisnong ki tin sob yeng kila pei hadu baka sngi bad ubenai kila shat jing shai haki kamera na ki jing thia la ban yu iken diang ya ka sngi bad ubenai na ka jing penjulor jong upria ki jingthung jingtep ki badang khelung bat ki basedang bethia haki lengkha kila sha tangon habanda jamjai kinong rep kila yambreu nakani ka jingling shop Khubor maryang ya ki lengkha risai kidon ki yeng ki sem ki ba upria ula tangon teng hadu ba ula hiar bat dap shon haki kheuja ki dabor bat ki phiang pelang umdi Kajing ther ula ba upria rengkat kale ka bajur haka khat saw tarik Iaiong hapo lasken sian adi block West Giant Hills district kalawan ra kajing julor ki babun ki yeng kumju ki marap maryang ki madan ha ka yeng shadja kila le sha de upria ha kani kasni kisnong ki bala sha kta kilong ka yong kunshur maddei bhai that sning lumuriap that bamon musiau salang latumpu Mobandu bat bon ki wei pat halasken sian adi block West Giant Hills district. Haka step khat san tarik Iaiong katanat forest wildlife kalalap ya wei uhati ubala thia yap lingktop haklau hakat saumer bernihat ribhoi district la suba berantad uni uhati ulayap nakajing sya kentha ha u electric wire high tension namar uni uwayar ulano renjup tang nyau put AA naka khendau hakani ka klau nakaliang kinong tray katanat forest wildlife hakajing elam jong uba leaning walang RFO Ribhoi District kilapoi hakani ka jaka ban toket bat wad benia ya kidaw ki bala penlong ya uni uhati ban thia ya hakani ka klau kidang up eki postmortem report na ki doktor veterinary bat hadin kin satep ne thang ya ka met jong uni uhati kat basha ki kendonan kajing no runjup uni high tension electric wire hajan khendo hakani ka klau kalabu jing mai ki mensim breu bat ki mrat ru kumju
Range Forest Officer uba pet ia kani katan ula kerpat ya ke MEECL ban maramot bat tan perking kloy ya uni wire high tension ubayat lengba ya kani ka klau shwa banja bun ki jingyap jung ki briu bat ki marat ha kani ka jaka. Halor ka jingyap jong uni uhati bat menta kidang ap se ka hukum bakham halor lakin thang nikin shitep ka jingdon jong uni wire light bakhlain bor hakani ka jaka ka bu jingma amtang ya ki marat hanrei wat ki briu ru ki baju pendon kam ya kani ka klau na kalyang jo ranger ka tenat wildlife ula bo da ka jingkerpat shaki tenat badai khmi bakin le ya uni wire ban light na kanu ka jingman saw ya ki pat ba. Haka khatsan tarik Iaiong kinong kitkam ke HYC haka jingelam jong ba roy kupar senrem kilai kendo eu Dr. WR Kharluki MP Raja Sabha banyak kerana ki kam ki bayade bakajing thungkam Hanod Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences NIGRIMS uba roy kupar senrem urayatho hau MP yakajing shim sting ki bor bapanya yakani ka kam ban thungkam ki Samla jong kani ka Jylla kumjuru ulaya thu ya kajing sngap samsia jong kinong mi khmat palba ka Jylla kabala penlong ya u director ka NIGRIMS banle kat bamon hakani ka hospital dang shen kalami ka kenrum kenram hakani ka hospital halor ka phang ka bayade bat ka jing thongkam kiban kren namta jongi bat kibor sorkar jong ka sorkar hang tia po dali ti manta nakalyang jong kaseng kini gisi ki beladab ngilapha e gisithi ki jongi show MP jong ka Lok Sabha na po ka Shillong parliamentary seat ngilapha ru ya ka sithi hau MP ka Lok Sabha na po tura seat bat ngilayo ru banya kenduk menta kasing yo MP jong ka Raja Sabha ubami khmat ya kani ka Jylla ka jongi ngisuthu ru bomdei tang bumi khmat ya ka Jylla ka jongi ndre udei ru u bawan na kaseng kabadon lang ha ka liang sensyar hang tie po dali mau deu benta ka NPP ka desi benta ru jong ka NDA tengi ka jengwan ka jongi menta kasingi kalong banya kren banya mirjengmut baru MP jong ka Raja Sabha baon kren ye kini kimat kiba kaseng kalashim namar ba kumang ong UP UMP jongi wala UMP Raja Sabha umdeu bangijit directly laning ijit mangi kipat ba andre dejit lajit ye uda kinomi khmat kiba upat ba ulah phak ang te po yung do bat kawan ka jongi kamot indirectly ngidai mangi kipat ba ki budget yu banlet banlong kata kasur ka jongi hapo ka council of mo ka council of members ka badan hang te po Raja Sabha ti nakalyang jong kaseng ngilakren syapang ka jing e ka ba ki khun Samla ki jongi ki kendo khamtam e ka ka bayde ba tung kam tung jam hang te po NIGRIMS pila yu ki jeng dawa ki ba kaseng kalabu kata ka prapo la 4% ka bang yong ba ki dei bantung ya ki nurse ki badi ki kentai bat 4% ni ki senrang ngilapen ki kot kisla hakmat jong MP jong Raja Sabha ba kumnu ka IEMS kala banle ya kata ka policy banwanra ya kata ka prapo la 4% kumno ka jipma ka badai kata ka Institute of National Importance ka bakaong kakala ban pentri kam ya kata ka policy ka ba prapo la 4% ndai tan kita ki babun ki weipat ki institute la ni kita kitra tri kam jong ka sarkar India bakila ban rai ban shim ya rai bikin pentri kam ya kata ka prapo la 4% ngi persya ya ka jingkren jong director jong ka NIGRIMS
katu ka sngi hadin katu ka kajingwan ka jung yang te ban ong ba omdan ka week institute ru hapo India ka menteri kami ka prapol apo persen nangingi don ki kot kislai ka bangila ai ru Kaseng nyautrap National Youth Movement HNYM West Khasi Hills District kalapan bed ban penlong ya kajingelang patba haka khat nyautarik Iaiong hakapor khatway bajimen step haskul uba shadap kabadon marjan berka State Bank of India nongston kumtala kerpa dia baro kipat ba kibala yo by thang boarding bill electric kabahe kamtam kitu kibala poi de kilak tengka bakin wan khnang hakate kasngi khnang ba kaseng kanale ban penbet bat kibor bade kmi ya katanat boarding MEPDCL Nongston Division ya kani ka kerwo lapha abat penbena da uba Thailand lengkoi chairman kaseng HNYM West Khasi Hills District kalian di pasang ngikir patjur di pigi pai bak barok ba pin sobha banyak poi terhenti haka khatnyo tarik mentau benai pasau bat mentau snem araja ratusan ba ngin penlong ya ka meeting hang NEHA hall jung ba sadap ba don marjan berka State Bank of India i penlong ya ka meeting halor kanong rim ka ba pila dang iken mau ki pai bak bat kunjuru kumba pili i hilat patai Khubor mo ka jing ya ki jungi basang HNYM ha ba dei bat ki like ki bala uri hura hakini ki mi uri hura hakini ki tayo bala te kunta na kalian dumi masang ni buka jikerpat kam tambe pigi pai ba ki bala yu pedeng city naka office MEPDCL Nongston ba ki subha bani apa nanti ate kasni te ki ai berpa ki jing pensai insa pensai ate kasni ya ka ai ka ba na kalian dumi masang ni la yo bani taisan ni kan ka office MEPDCL Nongston West District te ki kerpat pigi pai ba baro ba ki subha ban ya poi nanti ate kasni te kaju kapor na kalian jung pasang ru ni sengaw ban penpau kandiat ka bedai bat ka office MEPDCL ba ngikir patjor ya phi ba kinong tray barok na du SDO ringkat ba office si berkawai ba sengaw ha nang nai sakmat ba om ba pin dang le uri rasu ka bedai bat ki belai jung ki ba bat ngikir pat ru ya phi ba sengaw ha ban pha e kinong tray jung phi ban pai ba na du ki meter radar bat kumju bat kiwe kinong tray om ba pin yelek trumur namar bakan mi jing susu ya kibat ba te ngikirman scam ling ba ka jinga tray lang jung pi ka office bat kumju ru berkas bat ngi kum kibat ba lan bat kaseng ngai scam bakin ngikirwan ra ya ka ka jing ba nam ta ki pai ka babun te lada ka office kadang yai beteng ya ka jing le huri hura te nakalian jungi kumseng ru ngiman se gensa pai bat gensa thau da kino pat kilat kilti ba kumno ngin le namar ba lada kaya mi ka huri hura kami simi ka kedrum kedram na office te bad hitu ki Khubor ngla poi chaka bakun tar hadu bangin dia syambiang khublei shibun